بیستی رادیوی دنگی گل دبن. جناب دانشجویان رادیو دنگی گل روز باشوار گذرن هیچا ایرو چاری چله 2024 پنجشنبه لبروکسل ساعت 12 آمادگی ساعت 14 ام بنوچه نوا روزی لگل ورنه دست بکن جنسر نوچه خوشگاوی سیاکتاش سابیها گوتنک جیمرالیه و گریکن ترکیه وکه جبو ساکنه جانسس فیدان و لیلا و کردستانی ویشمیه لپاریسه بن اکتیویست آب هوایی اوا شونولت گوت امی جو اجاران و پکیره بخبتن AKP بری هالبجارتران لکردستان زخت لشکری و سیاسی دکه و سیهمین سالوگرا زاپاتیستا تی پیروز کرن دوباره روز باشوار گذرن هجاب وان نوچه خواه و گرگ نوچه دنم آنها لگلوانه پارێزەرên ڕێبەرا پۆش بۆ هەفدیتنê جارەکە din salê dankirin ji parêzerên Büroya Hiqûqa Sed Salê Raziye Öztürk Rezan Sarıca û Faik Özgür Erol û Mazlum Dinç ji bo hevdîtinê serî li ser dozgeriya Komariya Bursa û Müdîriyeta Girtîgeha İmralı dan parêzeran di hema demê de ji bo hevdîtina li gel Ömer Hayri Konar Hamidî Yıldırım û Veysel Aktaşî serî li heman saziyan dan ji 25 Adara 2019 ve آنگو افسی و 4 مهن آگاهی جر براپو و هر سیگرتیان دن تونه دولت آترک مافی هفدیتنه یان ربراپو و سیگرتیان آسنگ دکه دنابرا سالین 2021 و 23 ده هر یک جیج بو سیمه هم بکیمانی 5 جزاین دیسیپلینی لربراپو و سیگرتیان هات برین و مافی وانی هفدیتنه دی آسنگ کرن خوشگاوی سیاکتاش سابیها گوت شارسری همو پرسکریکان گریدای گوتنا جی امرالیه خوشگا یک جگرتین لگرتیگاه امراله بر براپو رگرتی و سیاکتاش سابیها آستان تکداری تجیدا گران آل امراله جنو سراخوی سابیها بحثا هفدیتن بری کرکو حتی دیگهان امرالیه دشارت مرجین چا زحمت را در باستبون آلی زمان کو امراله نگرتیگه که نرماله حتی امد چون درشکه ایزوله کریده امد برن و چول شل و شپلی بو امراله سابیها گوت ام مالباتین چار گرتیان به هفرد چون چار اودین جدا هبون و اودین مین هفدیتنه جه هف جدا بون تنه جاره که من دنگی سروکاتی بهیست دما من به ویسیر هفدیتن دکر دو کسین به ماسکی هبون من دخواز اخفتنا بکردی دکر دگوتن هکا و سابه امی جهازا گهدار کرنه دینن سابیها دست نشان کر کو امرال ناوندا تجیده و گوت تجید نتنی اصلا کرنا هفدیتن و آگاهی نگرتنه لامرالی نه حقوق نه عدالت و نجی حقیقیه و دازانین کود دمین داویده زانیار جبو ارتجن مزل ال هرم مارمارا هشاری دکن لتو گاو نای آویتن و خواست دمل دست گرتین لامرال بین تحلیه کرن ام بشه و روش گرتین خو مراق دکن لگل همو خطر انجی ام مخاطبه کی نابینن سابیها دماک زوترین ده خواز هفدیتنه کرو گود جبو ازویسی ببینم دنا و هفته ده به پارێزەران رمسل دانی دکن لتو برسف نادن ما هما جبر نفس دستین جی جزای دیسیپلینی لوان دبرن تجدید علی امرال تو فایده ناده ترکیه برواجی ترکیه ایدی تو ندبم هک تجدید به بداوی کرن ترکیه و بهنه بگره ترکیه درونی اولاتیان خرابیه جبر تجدیدیه چهار سری همو پرسکریکان گریدای گوتنا کوجی امرالی وره سابیها هر وها چالاکین نوبت عدالتین خزم و مالباتین گرتیان و گروا برچیبونه یا گرتیان سلاف کروگود اف تجدید و به هودانا گلان بدایی ببه defalarca. İmralı Adası normal bir cezaevi değil, normali. Ya bilmiyorum, sadece 2 saat sessiz hiçbir şey olmadı. لشش باجران چالاکیا بداخواز آزادی جلان دودومه کرم جان پولاد گود وی هرکس تفکاری لاشتیا ولات بکم جبو پشکریا کمپانیا جهانی جو عبدالله جلان را آزادی جو پرسکریکا کدره چار سری کو جده هجوت ماه 2023 و لحفته و 4 نوندان دست بکر لسد و 6 گرتیگه هانجی چالاکیا گربا برچی بونه یا به دور و
دور وگر و بدم دروجستیون هم داد دومه پشتی و چالاکیانو به عدالت کو جبو پشکریا گرتیان هاتی دست بکرنجی جالی خزم و مالباتین گرتیان و بردام دکه چالاکیا کو چار کانون 2023 لامد دست بکر لشش باجاران بلاو بوم پشتی آمد مرسین ادنه به دوره لوان ازمیر استانبول جی ستاردا چالاکی هاتی داین لمرسین کوملیا پشتوانیا به مالباتین گرتی حکم خوران ره یا چکرووا ولا أدنيجي كماليا بشتوانيا بمعابات انقرتي حكم خاران ريا أكتنيزي نوبة عدالة دان دست فكرن هفسروك متوهات فدي يگشتی کرم جان پولاجی به واژه چالاکیه حتی نها نرخاند کرم جان پولاتانی زمان کو دوی فکرین عبدالله اجرام بگهن جواکی و گوتنین وی ین اگر در فت بین داین دنوا هفته که ده پرسکریگا کور چاره سر بکم ببیر خستن کرم جان پولات گوت دوی ریل بر وی سوزی بیوکرن سدما سنگیه هی یا سر سیاست او کور ریل بر وی که نای وکرن جان پولا دستی شانکر هم گرتی هم جماعات وان ببریارن کو حتی عبدالله جلان آزاد به چالاکیه خو بدومینن او گوته گرفت تجید بداوینه به دبه کو گرفا برچیبونه و گوهره گرفا بیدم او بدور وگر لو ما دوی هر کس تفکاری لاشتیا ویولاتی بکه چالاکی نوبت عدالت استانبول جی هفته سیروجان پکته دوج پاریزرین برو حقوق اسرنه رازیه öztürk و پاریزرین آنیا کایدری چون سردانا چالاکی رازیه جبر چالاکی گرینگ آدایکان اوسلاف کرن لالیدن گرتی هر وها نامه انجیج گرتگاه امرالی دشینن کامپانیای شاندنا نامه انجی لتباهی جهانی و لباکور کردستان ترکیه جی بردام دکن دادگریه و جاری بریاردا کو نامه گرتی سلامی چیفتچی با امرالی وره شاندن گرتی بناوی سلامی چیفتچی کو لگرتگاه هشمار یک تیپاته یا رحایه حجده قانون 2023 اجبار بر عبدالله جلان نامه شاند بو لجنه اداره و چاودیریا گرتیگه دستانی بو سرنامه چیفتچی کمیسیون خواندن نامهان یا گرتیگه بی ادعا بگمانه نامه نشاند بو و بریاردا بو کو به محافظه کرن لسروی که گرتی چیفتچی لدادگریا انفاضی رها اعتراض کر دادگری جی اف داخواست نرخاند و اعتراضاوی قبول کر و بریارا لجنه رهبری و چاودیری رد کر بشن کوکی گمان بار هاتنه دیار کرن خس کرن و بریاردا کو نامه سلامی چیفتچی ج امرالی را وره شاندن نامه کو چیفتچی به کردی ج عبدالله جلان نویساندیه پشرجی جگرتیگاه امرالی را هات رکرن Eva Schönwelt گوت ج عبدالله ج öcalan de دخوازنامه که بدن اکتیویستا هوایی اوا شونولد یک ج اندامین دلگاسیون جنان آنابن تویی بو کو لسر هفدیتین استانبول و آمده آگاهی دا اوا شونولد دا زانین اویج پارلمانترین سکوچی دا خواز بکن لدیجی دستلاداریا ترکیه خودی هلوس بن و زختیل ترکیه بکن و افنر خواند کر امیج بو آزادی برز جلان دا خوازنامه که بدن دنابر استانبول آمده ده و کویه که بالکش استانبول دشبه باجاره که اوروپا لی آمد مروف دبینه که زخت و زورک مزن لیه کسی خودی پیشه و لقادان کار دکن ترساخو آنین زمان گوتن لترکیه مافی مروانینه به تایبتی جبو کردان مافنینن مجدید لآمده لهر دری پولیسانه مل آمده بکسین که دمک دریش لگردگی حلمانه بیشکنجه را روبرومانه بدایکن شهیدان و هن کسین در رمه هفدیتن کرن آخافتنین وان باندورک مزن لمکر من پشتی وگر یامجی من پرتوکن باندورا فاشیزمی علی سرگلان خواندن اوا شونولد زانین تجدید علی سر ربر اجالان و لسرگلتی مشاندن همان تجدید او گوت گلی کرد اویندار آزادیه یا او گردای ربری خواه رزدار جلان ریاگ هشتن آزادیه و جانک برومت شانی گلده لما تجدید علی سر ربری کرد هاتی گران کرن اف جی سکاندالک نابن تویی او دستراداری ولات جهانی به بیدنگی پشکری دادن و سکاندالی مخابن سازین مافی مروان و دادگه نابن تویی لدیجی تجدیداکو او بخواه وکی شکنجه و سوج دبینن ناکون نافتیفگری وجدان وی که قبول نکه و که مروفه که پرهرست بم
Evashun vel dazanîn endameke Parlamentoya Ewropa nûnerên gelek saziyên mafê mirovan û li dijî işkencê jî di nava delegasyonê de hebûn û got helwesta Konseya Ewropa CPT nayê qebûl kirin. Tevgera azadiya Kurd di lîsteya terorê de hatibe bicihkirin. Bi vê şerê li dijî gelê Kurd tê meşrû kirin. Dadgeha Bilinda Belçîka jî ev etîketa xerab red kir û got PKK nerêxistineke terorîst e. Biryara Dadgeha Belçîkaya Bilind gelekî girîng e. Li Ingilistanê jî sendîqayên herî mezin ji bo azadiya Öcalan kampanya dane dest bikirin ev jî gelekî girîng e. Li ser xebatên dema pêşî endama delegasyona navneteweyî eva wiha got. Em ê ji parlamenterên İskoçî bixwazin li hember desthilatdariya Tirkiyê xwedî helwest bin. Di mijara Brez Öcalan û polîtikayên tecîdê de zextê li Tirkiyê bikin. Em ê ji bo azadiya Rêza Öcalan daxwazameyekê bidin, em raporekê amade dikin û bidin Kovar, TV û medya dijîtal. Em ê mijara PKK bibin Quintê. Quint komeke ji Amerika, Fransa, Almanya, İtalya û Ingilistanê pêktê û komak û biryarên nefermî digire. Bandora wan mezin e. Em ê ji wan re bêjin ji bo PKK ji lîsteya terorê were derxistin kar bikin. TJKF û CDKF bank li gelê Kurd û dosyên wan kir ku şeşê çile kolanên Parîsê dagirin hesabê komkujiyan bipirsin. Nehêçirê 2013 li paytexta Fransa Parîsê sê jinên şoreşger sakîne cansız Fidan Doğan û Leyla Şaylêmez ji aliyê mîta Tirk ve hatin qetilkirin. Di salvegera yazdemîn de komkujî wê li Parîsê bi meşa mezin were protesto kirin. Gelê Kurd û dosyên xwe wê bibêjin Parîs di tarîtiyê de ye edalet li ku derê ye. Ji bo beşdariya meşê tevgera jinên Kurdiya Fransa û Civaka Demokratîk a Kurd li Fransa daxuyanî dan. Di daxuyanî de hat gotin di ser komkujiyê re 11 sal derbas bûn lê hîna jî sira dewletê li ser dosyayê heye. Ji ber wê komkujiya duyemîn a 23 Kanûna 2022 jî pêk hat. Ev dewama berjewendî polîtikayên xirêş ên hikûmeta Fransa û tifaka faşîst AKP MHP ye. Komkujiyên nehêçile û 23 Kanûnê weke parçeyek ji polîtikayên qirkirinê yên li ser gelê Kurd hatin kirin. Bi temamî li dijî tevgera azadiya jinên Kurd hat birêxistin kirin. Yên ku jer û yên ku fermana komkujiyê dan zelalin lê tevî vê jî edaleta dewleta Fransayê ne zelal e. Dîsa em dibêjin eger Fransa dixwaze xwe ji vê şîrîkatiya komkujiyê xelas bike, lazim e biryara ve şartî ji ser dozê rake û komkujiya duyemîn jî wekî komkujiyeke siyasî bibîne. TJK Fransa bank li her kesî kir ku şeşê çile saet li dehan li Parîsê li Gare du Nordê hesabê her du komkujiyan bipirsin. HPG got du dagirkir hatin cezakirin û wesayîteke leşkerî hatiye imha kirin. Navenda ragihandin û şapemeniyên HPG têkildarî çalakiyên Gerîlayên Azadiya Kurdistanê yên navbera yek û sisê çile û êrişên artêşa Tirka dagirker daxuyanî da. Li gorî daxuyanê HPG li herêma Rojavayê Zapê ya Şehîd Delîl duduyê çile biçekên giran dest dagirkeran hatwerdan ku hewl didan li qada berxwedanîya girê cudî bikevin çeperê û hewldana wan hate asten kirin. Roja sisê çile hêzên yêca starê jî hema li qada berxwedanîya girê cudî du caran li dagirkeran xistin bi segvaniyê dagirkerek ceza kirin. Dîsa dest li liv û tevgera helîkopteran hat werdan. Biçekên giran jî dest dagirkeran hate werdan hewldana wan aketina nava çeperê hate asten kirin. Di encama lêxistina biçekên giran de jî derbî çeperekî hat xistin û biçekên giran dest helîkoptera Skorsky hat werdan. Heman roja sisê çile bi sekvaniyê jî dagirkerek hat ceza kirin. Roja sisê çile li qada berxwedanîya girê Amediyê biçekên giran li wesayîteke leşkerî hat xistin û di encam de wesayît teqiya û bi temamî imha bû. Li herêma Xakurkê sisê çile li girê Şehîd Heqî hêzên yêca star biçekên giran li dagirkeran dan. HPG êrişên artêşa Tirk a dagirker yên bi teqemeniyên xedexekirî gazên kîmyewî û dronên bombebarkirî jî rêz kirin. Got dudê û sisê çile li herêma Rojavayê Zapê ya Şehîd Delîl çeperên me yên şer ên li qada berxwedanîya girê cudî du caran bi dronên bombebarkirî hatin bombe kirin. Sisê çile li herêma Zapê çeperên me yên şer ên li qada berxwedanîya Sîda carekê bi teqemeniyên xedexekirî hatin bombe kirin.
ایریشن ارتشا ترک آداگر کرج هبگی و ها ریس کرن روژن یک دو و سسی چله لهرما متینا قادن شلازه درگلی دو جاران لهرما روژاوی زاپی شهید لیل قادا برخوادانی اگری بهار دو جاران لهرما خاکر که گری روسته کولیت آوالولانی گری بربزنا 6 جاران لهرما گاری قادا دری هرچی دو جاران بگشتی 12 جاران به بالا فرین شهراتن بمب کرن هر وها هرمین زاپ روژاوی زاپی شهید لیل متینا و خاکر که به توپان هاتن بمب کرن AKP ji bo tola hilbijartinên 2023 hêlîne li Bedlîsê pesta leşkerî û siyasî li welatiyan giran dike. Hilbijartinê herêmiyên tên payîn 31 adara 2024 pêk bin AKP ya ji hilbijartinên gulana 2023 negiha daxwaza xwe zext û dek û dolabên xwe yên li ser bajarên Kurdistanê zêde kirin. Ji bo armanca xwe bibe serî hêza leşkeriya dewletê jî ji bo partiya xwe bikartîne. AKP di hilbijartinê de li Bedlîsê ji sedî 37 dengan wergirtibû û tenê parlamenterek şandibû meclîsê. Di hilbijartina Serokkomariyê de jî ji sedî 46 dengan standibû li navçeya Xizanê ku bûye hedefa polîtikayên şerên desthilatê piştî hilbijartinê operasyonên leşkerî binçavkirin û girtin dîsa dest pê kirine. Piştî hilbijartina bi demeke Kurd di duyê tîrmehê li gundên Hüzeran, Akunîs, Govan, Lanîlan, Xulepur, Kekolan, Sureh, Pertawan, Kuran û Mezra Pisyan qedexeya derketina derve jî ragihand. Li Tetwanê jî gundê peyîn das ku dehê tebaxê jaliyê leşker û cerdevanan ve hatibû dorpêç kirin qedexeya fîlî hat sepandin. Di operasyonên li her du gundan de gelek kes bi îşkenceyê hatin binçavkirin û ji wan 5 hatin girtin. 28 mijdarê jî li navenda Bedlîsê navçeyên wê Xîzan û Tetwanê di serdegirtina malan de zarok û jin jî tê de 110 kes binçavkirin. 5 kes ji wan bi îdaya endamtiya rêxistinê alîkariya bi rêxistinê re kirin girtîgehê. Heman polîtikayan li deverên din ên Bakurê Kurdistanê jî dimeşîne heta niha bi dehan operasyonên qirkirina siyasî de bi sedan endamên meclîsa ciwan û jinan û revêberên Dem Partî û rêxistinên din binçav kirine û bi dehan kirine girtîgehan. Belê nêja em ê nirxandina li ser mijarê nirxandina revêberê Dem Partî parlamenterê Dem Partî Bedlîsê bipirsin. Heval Birêz Hüseyin Olan roj baş were. دم باشم گلک سپاس کن برای حسین اولان و دم خو وقتان جمره برای حسین اولان ام دخوازن جراوشا بدلیسه جراوشا داویا لبدلیسه کرنن AKP و کبریا ارتش دولت جی وان کرنن خو بهستر دکه لدشی گل تلفن قطب وزبارم هوال حسین دنگته و هوال بريس حسين أولان بري تلفونه ما قد بو الو ها دنك باشا ام دخوازن نرخاندنا و بپرسن شروفي و بپرسن لسر روشا داوی بتایبتی ال بدلیسه کرنن AKP بریال بجارتنه کو ارتشا دولت جی بو پارتیا خو به ویرنگی بکارتینه همو ظلمه لسر گل بکارتینه گلک دونج قد خکرنه روشا داوی ل بدلیسه چی ارمانجا وان ایریشان وان پسو پکوتیان بله چه خداوندی زمان راستی پشته هلبجارتنا هم بیجن گلمپری و هم جیجبه سرکوماری بتلیسه پیویرا گو سرکت سرملوی وی آلی گلی بتلیسه آنی جی گلمه گورا بیجن باجار کردستانه ایدی همکی بسرکت او بيجي اقتدار تعامل نكر بربيه كيش فتشتي هالبجارتنا قلاني سرو كوماري وتراني جنري
دست با اپراسیونان کرد بری چاو و هیجان چه خدا آنی زمان آلیه هیزان ده گند سر ده گندان اپراسیونه که برفره کردن توی داجی işte هم دیجن زیان گندیان دعلوان بخچوان خندقان فیکیان تحریب کردن آن همی را کردن رای کردن نوا هم دیجن تاریز وان دا نوا دعلوان دا 25 متر فراتیا ری بو 3-4 kilometre jî dirêjaya rê bû. Tabii tenê ev rê vekirin nebû. Ev ciyê em bêjin ê parêzê wan jî derbas bû. Ciyê wan jî hate qutkirin. Zeviya wan hemî talan kir, hemî heşt bûn. Dema got gundî çûn heba em bêjin qaymakam cara gotibe qaymakamê hîzan. Em dê zararê we hemî bidin. Tu awayî da pirsgirêk nedê heta îro tu hêlî da tu tiştekî nekiriye dewlet. Piştî dîsa zanin tişteme ki dîsa deşta kavarê gundê peyam dişî operasyonan kirin. Tu demê da dîsa jî zirar dane gundiyan ve gundiyan stande bin çapên cî tewqif kirin. Piştî dime berî 28 em bêjin mijdarê da operasyonek dîsa dest pêxistin. 110 gundiyan piranî gundî. Gundiyê got em bêjin çê zozanan çêwaran heywan xwayî dikin ber heywanan piranî ew gundî stan nebin çak. Di navvan da heftê pênc heştê salî kalû pîrejine mir hebû, jin nebûn, pîrejin hebûn. û evan îsana jî malbatê dişê malbat hemî malbatan yani dişê malan da giştî stan nebin çak. Ev operasyon gelek berfire bû. Serekî geşta İstanbul'ye, Şırnak'ye, Sirt'e, Van'e piranî, gelek kavarê, gundiyê kavarê, piranî li Van'ê jiyana xwe didomînin. Piştî 110 kesan jî işkence gelek kiribûn parêzê wan dîsa mala wan, derê wan işkenceyan dibûn. Ji vê 110 kesê 5 kesan zêdetir heta tewqîf kirin. Gotin ser dosyayê biryara veşartî heye em dikarin dosya eşkere bikin. Ji bo qasî jî tu parêzer nekarî dosyayê birêka gelo dosyayê de çi heye gora got dibêjin işte 2-3 kesan îfade deye piranî jî ew bû çine zozanan. Ev politika nevî politikayê naz dikin. Yani nevêtan da em bêjin gundê bajaretme gundê Kurdistanê şawitandina agir berdana pizorî goçber dikina însanê me. Îro jî politikayekî zirav dimeşîne. Yani dema got gundî em bêjin gundê xwe de nekarê paz heywan xwayî bike, nekarê em bêjin parêzdar danê yani jî em bêjin tiştê din denê معنویه واتاویه گند دامای نامینه جبوی قاسی مجبورن گند خواه بالات کرد ایشوه دولتی اگه تزانه بونی وسط که گو گند بالا بن گو انسان گوشور بن بشنن متروپولان پریشان بن و پولیتیکاوان اوه پولیتیکا که قرش دمشینن حیفا هم بجن عودا گلانه تستیدن چونکه هم تزانن حیفا گلانه دا سرکفتنه که مازم ولی em gelê bitlisê tiştê gol serê wan têdînin ev asteng, ev zorê, ev zilim, ev işkence ve bersiva wê em bawerin sêwiyekê adarê da 2024 da ve bersiva wê bide. Di bersiva wê bide em zanin hûn jî zanin 2016 da 2014 da bitse serkeftinekî mezin çebu bilîsê wî navçe wî yerî wî şaredarî piranî hate meger belê. Birêz Hüseyin olan li hemberî van kiryaran anahnek jî em bêjin piştgiriya manewî jî ji bo wan gundiyên ku we behs kir wan gundan de wekî dem partî hûn çi xebatê li wê derê dimeşînin û wê banga we ji bo wan çi be? Yani dema got anîne dadgehê em sê roj ajot ew em bêjin dadgeh mahkeme pişta balkêş jî ez evî bîrkir ez dikarim bilme ziman
دماغو امبيجن محكمة دادگاه هيدا او هبالان درتنا محكمة والي بليسي امنيت مديرية بليسي جاندرما قومتانية بليسي حتى محكمة حتى دادگاه يعني قالوا يعني شماتين يعني وقتك وصل وقت قال الانسان درتنا محكمة دادگاه هات السبب هو شيء طبيعي قالوا امزان طبيعي سبب هو شيء ده امبيجن مساجك بدن اما قال لك انسان ثاني بنا قرتن بنا بنشافكرن مساج دن املي ازبوم دسي بارلمانتر مي واني بون اوان بيجيت قاملون او جاتن اما امجلانه مساجك بدن بدنا امبيجن اخوه اما قال لي خانه با گندیان با امبیجن مالباتانن پشتی گوهاتنا گرتن پشتی امبیجن او بردان او توقیف کردن ام چونه مالوان جی ام چون مسئله دان لوان کرد وی جاری جی ام چقاب بخانه بکفنه فرصاتی ام دیساجی چونه مالوان ام سریل مالباتوان ده ام دویجن تشتا گو سرملی مبکبه ام باوانه ام آمادنه عالی پارێزەری و عالی حقیقی و ام عالی کاری دنوان مورال جوش اوان جیه تزانن چما ام اپراسیون سروان تکرن چما ام زحمتو تاتو ام بجن آستنگی نشانه وان داده و گلمه زانی اوی که بای قاسی بجن برسوا مده سویه آداره دا ده ام برسوا خواه بدن برسوا که خورد ام ده بدن yani Ali morale da, Ali embejin jiyane da, Ali yeri da morale wan ciye em hemî zanin go sebebê van operasyona, sebebê van girtinan, sebebê van zilm û zextan çi ye? Gelê me jî zanî, malbat jî zanin, tu away da jî xwe bi baweriya xwe bi embejin doza xwe xwedî derdikevin. Başa. Em jî ben belê. Gelek spas dikim. Mesele bu. Başa. Gelek spas dikim dem baş were Heval Hüseyin Oğlan. Dem baş. Selav û rêz. Serçava. دایگا سیوی دمیر ساکنه دمیر ده هشتمین سالوگر قتل کرنا کچا خواده بحثاوی کر ساکنه دمیر گوت جگه چا خواه سربلندم و کچا من جبو گلی خواه جبو جنان حتی روژا شهید کد جی خبدی حتى صالح قديا دكبا دنما حشتا جاء دنسرنا بيز كشاب بيرتينم 20 سالي سيبي خباز جي قال لي ركر جبو قال لي خدركت جبو قال لي خدركت خباطاوي جي تمسر كتيبو الكيد خبات كر الكيد يوتكر خباتي قسر كتيبو سيبي برد برخدا سيبي چاندا خور جهاتی بو خباتا خور جهاتی بو زمانی خور جهاتی بو يعني پر ملتي خو حظ كر اخا خو حظ كر ناس لما خو حظ كر ام شهي بناوي سر بلند وتجار جي ام شوب اي برانادن يعني ام ايرو كردن اوجبو اخا خوجبو ناس لما خوجبو حركتي خو ام سپرگر نابیجه گره کرد برجواندی خو بدن علی کی برجواندی خو بدن علی کی دسته هدو بگرین او به ایرو او رابن سوقاقا به رابن دبی حسابن رابن سریر ریابن نیک نباجار ندو گرک ایرو تمامی باجاری کرده و ترکاب هبر رابی حیاک ام دسته خو ندن هدو ام دسته هدو نگرین تتشاره سر نابی هەلبژارتنên Parlamentoya Herêma Kurdistanê ku 25 çile çêbûbûna hatin li paşxistin Komîsyona Hilbijartiraniya Iraqê bi daxuyanekî ragihand ku
هلبجارتنên parlamentoyê de ku 25 Sibata 2024 wê pêk bihatana hatin teloq kirin berdevkê Komîsyona Serbixweya Hilbijartinê İmad Cemîl diyar kir ku ji ber biryara Dadgeha Federalî ya teloqkirina kursiyên pêkhateyan a ji bo 21 çile komîsyon nikare amadekarên hilbijartina 25 çile temam bike û hilbijartinê pêk bîne. Berdevkê Komîsyonê Cemîl dazanîn ku Serokatiya Herêma Kurdistanê bawayekî fermî hatiye agahdar kirin û hatiye xwestin li ser dîrokeke din a hilbijartinan li hev bikin. Berdevkê Komîsyona Bilind ya Serbixweya Hilbijartinê Iraqê Cuman Xelawî jî got ji ber sê sedemên qanûnî, darayî û teknîkî hilbijartinên Parlamentoya Herêma Kurdistanê li paş xistine. Xelawî diyar kir ku ji aliyê qanûnî ve Dadgeha Federal a Iraqê hêj biryar li ser giliyê nedaye ku gelo wê sîstema hilbijartinên li Herêma Kurdistanê bi yek bazin, du bazin an jî bi çend bazinan bêkirin. Xelawî got ji ber vê mebestê jî roja 24 çile Dadgeha Bilind a Federal a Iraqê wê careke din bicive û biryarê bide ku wê bi sîstemeke çend bazinan bêkirin. Her wiha diyar kir ku ji aliyê darayî ve hikûmetê ji bo proseya hilbijartinan 7 milyar dolar veqetandiye lê derexistina müçeyan bu sedem ku hilbijartin were paş xistin. Têkildarî sedema sêyemîn jî an ya teknîkî got sedema sêyem jî ew e ku ji aliyê teknîkî ve hilbijartinên Parlamentoya Herêma Kurdistanê gelekî nêzîkî hilbijartinên encûmenên parêzgehan bû. HBDH ragihand ku di sala 2023 de milîsên wan 106 çalakî kirine destnîşan kir ku sala 2024 wê bibe sala serkeftinê. Komîteya Rêvebera Tevgera Şoreşa Yekbûyî ya gelan HBDH li ser çalakiyên sala 2023 ên milîsên HBDH û Tevgera Şoreşa Yekbûyî ya jinan KBDHê daxuyanî da. Hatragihandin ku milîsên wan di sala 2023 de li Bakurê Kurdistan û Tirkiye 106 çalakî kirine. Destnîşan kirin ku sala 2023 bu saleke biryardariya li ser şerê li dijî faşîzmê û têkildarî 2024 jî hat gotin niha saleken û dest pê dike li dijî her cure êrişên faşîzmê em ê ji eniya bindestan bersivê bidin û vê salê bikin demeke ku faşîzmê hilweşîne. Sal wê bibe ew sal ku duruşma hilweşîna faşîzmê û serxistina azadiyê ya têkoşîna şoreşa yekbûyî li her derê bilind bibe. Em ê îsal jî hesab bipirsin, şer bikin û bi ser bikevin. Di daxuyanî de hat destnîşan kirin ku têkoşîna wan a li kampusan, febrîqeyan, kolanan wê di sala îsal de jî hîn mezintir bidome. Zaroka Kurd ji ber îşkence hêzên Îranê jiyana xwe ji desta qetlîamên dewleta Tirk dewleta Îranê dewam dikin. Berzîn Hemzeyê 16 salî xelkê bajarê Serdeşê Rojhilate di dema şoreşa jin jiyan azadî de ji aliyê hêzên Îranê ve hat binçavkirin. Hêzên Îranê di binçavan de îşkenceyeke giran lêkirin û sê caran ji ser hişê xwe çûbû. Berzîn Hemze dohli nexweşxaneyê jiyana xwe ji desta malbata wî got tu nexweşiyên wî tu nebûn û ew hate qetilkirin. Hakan Fidan got hewlêr di dosyayên hessas de hevkarê Enqereyê. Wezîrê Karê Derveyê Dewleta Tirk adagirkir Hakan Fidan di civîna çapemeniyê de got ku we desthilatdariya Herêma Kurdistanê di şerê li dijî gerilayên PKK de hevkar û hev ahengê dewleta Tirk e. Fidan yenekê bi hevkariya PKK tomet barkir got her cara em diçin herêmê hev ahengiya hewlêr ya bi Enqereyê re zêdetir dibe û desthilatdariya herêmê dibe hevkarekî hessasî Tirkiyê. Civînên me û tekiliyên me dewam dikin em jî beriya her êrişî desthilatdariya herêmê guhdar dikin. Hakan Fidan yenekê ji rex nekir ku ew di operasyonên li dijî gerîla azadîxwaz welatparêzan de hevkariya hewlêr û Enqereyê nake. Çavdêrên siyasî jî dest nîşan kirin ku Herêma Başîrê Kurdistanê ji bo gelê Kurd bûye xwedî statû PDK û desthilatdariya PDK statûya Kurdan dike bin metirsîniyê divê demil dest ji hevkariya dewleta Tirk adagirker dûr bikeve. Rojnamevan Tara got li ser Musul û Kerkûkê planên parvekirinê hene. Gulistan Tara geşedanên piştî hilbijartinên Iraqê nirxandin got agahiyên ciddî hene ku wê berdêla Kerkûkê de Musul û Şengalê bidin PDK ji bo vê jî aliyên siyasî li Enqereyê bazaran dikin.
روژنامه وان گولیستان دست نشان کرد که هلبجارتنا لکرکوک رفراندوم که بو و گوت کرد لکرکوک به هستیم ولاد پاریزی چون سرسندوقان و برسوگ داهیزین داگر کرد دولت آترک و هفکاری و پدکه تک چون جبر ویجی همو کرد کیف خوش بون پیشی هلبجارتنی پدکه لشنگال موسولی دست بکارین پرووکاتیف کرد به اسرائیل شنگالی تبلیغیان دردخه گلین شنگالیجی مینا گلین شنگالیجی مینا کرکوکی برسوگ تندان پدکه پاده بسرکت دوی واتای دا قاسم کشکو نتنی نامزدی گلی کرد و جواکای زدی بود همان دمیده نامزدی پروژیانت و دموکراتیک بود پیشیل بجارتین رایدارین پای برندین عراق الانقره به حقام فیدان رهف دیتن کرن لسر موصل و کرکوک بازاری کرن یعنی که دا خویانی دا گوت اوی به پارتین کردستانی رابین جمهف و جبو پرسکرکا کرکوک هف دیتن آن بکن لیپده که بیدنگ ما گوریستان تارا داوی دا گوت سیاست به هش میرانه باندوره که نینی لجنین عراق و باشیر کردستان دکه عرب جی بفکرن فودالیزم تفدگرن لجن دکارن دی سیاست سازین جواکی و پارلمنتوی ده جه بگرن و باندارخانی شام بدن کردستان جی هرما باشور عراق تنه یا میران نینه یا جنانه جی سالوگرا زاپاتیستا هاته پیروز کرن تبگرا زاپاتیستا دکه 30 سالیا خو 30 سالیا وی به پیروزباهی که هاته پیروز کرن پیروزباهی نابرسی قانون 2023 و دودی چله 2024 ده لشیا پاسه که هرما خلق زاپاتا یه پیک هات نونرین سازی نامنتوی دناویده بسدان کس بشتاری پیروزباهیان بون فرمانداری زاپاتیستا سالوگرا سیهمین به برنامه که چاندی پیروز کرد پیروزباهی ده تکوشر اینترناسیونالیست میشل پریزر باگر نوجیان دشورش آزادی کردستان ده شهید بو هات ببیرانین و برخوادنا گریلا جهات سلاف کرن پیروزباهی به گراندنا گووندان بداوی بو